ni Weru TV. Nontu kwithira nindi ukiona akanyakangi orobweru ari kwithira kiotanaira na onike Nteto chietu itiere ntuko 39 ki twithira twikinyaki kithiro no kinene gira kithira nindi kitariki kenda mweri UNAANA mwakene yo na kaitene kane ndi ora tukwithira nyatu itana mbere na Nteto chietu mbere ngi kumenyithakia ati muruiri gitikio rais kana ruiri gitikio rais Wanjakoya na kinya Dr. William Samoei Ruto nendi baba ili bai umuntu na kwithira kirugura kia manifesto ye kienara nendi Wanjakoya kwithira kiothe kiontubunde ni anyumbe michimani ya KCC nende William Ruto na kiama ekio nendi baintere chia kasara na raba kwithira bakirugura kia mawira ne yaraba kwithira bakibudairia akenya batonyo adhanine na Nteto chetu rubero tukita tukimurika amanto mwanya na kinya tukailia siasa chia county yaraba ingebenda kwithira bagita stronghold ni county ya Thaa ana ngia maingi Nteto chetu rubero ari ndi mbere yera tukubanganiritie Nteto hii Aritona agendi kabomba kuraro mutinone wa barabara ntere chekiruwai chuka Aruerite kadomba Meru na Thaa thigu kinyukira bangi kirengwataniro ya Azimio na kiregaro siasa tukethane nde tukimurika siasa cha county ya Thaa Weru tukitha tukureta ira gichunchi kibithatu na kia muthia kia ronoro mwanya ntangurutano chawa Mwana nirioto madhithi wa Weru arini Purity Richa na ngetwa PHINEAS IMAANA Nteto chairo themo ikambiriria ichi chiongwa agendi kathumba ipago tutiro nende chibitare ya chuka nyuma ya ngari iraba ukari kumuthemba ya Nissan ya kambuni ya makwani kuringana na ngari ya muntu kiumbe ntere chekiro byechuka kuringana na umwa kujeni ati matatu nende kumatukibure ne mwitione kiruka nende na ramwitithia bikibiki odirete kinyakyo akiono kaira cherera kumania na mutino yu Natukita tukuretera Nteto yora tuita na mbere na Nteto chietu ine na angina ukone ati ngabana wa county ya Meru kireito murungi na ugite kiama kiake kia bus getete giria gukinyukira muntu nore ko kire mutaratara yura nende yokwira ugite thakwa na mbere na kiama ya Azimio yarueri tibara nende bakwidira bakirwa ama runguru Azimio gutigira nende baraba ine inya kenda bomba okoroni ya ite bibinge ke kidirano kiyete na mugambo ya chomba zoning county ya Meru nende arueri itemo mwanya ibethirite bakioneka kwithira bairungu rwangwatano ya Azimio na rakinye itebya mubunge wa korona kinye itebya ubunge kana bya bunge bethirite nende bikioneka biena kiama bechiama mwanya barabonde nende bakoneka bairungu rwa Azimio no ntubura kinya bukoneka bukatungethia county ya Thaa na rete kiongabana kina ruri badatu barabairungu rwangwataniro ikiritu nende araganite na Nteto na kuwa basi tarungikire muchuigite kia Seneta Meru kumania na witikaniria urabethirite bayitikanira kia ukabere
ne onarwire ntuko emuthia yankiama ABC gwetana mbere na go print maratathi ja kuringa kura nyime kuthiria mbara na magamba ja rwiri bara bachujunya kuregera gwitande bene na ndauriri mwanya kiringwataniro ya Azimio ibambirite kuthira bakinyuri Nteto na rungu atebya mabya bikethero bibarekeire na kuwata mbaru aruri babe mabingi bire kingwataniro ya Azimio ontoboro bokumekana gechonko ja zoning ke ere report area kanjo Azimio secretary tiriri kuthirire kire kumantu kwerojo na temerongo na magana ja ruri bamwe pakethero bakinyukira bange ja amwe jara kanyo mtoto mita kuthiro eto kuthuliria na woturetera na tinene kontethera kanithi kubo bakethiro bekinyukira gitikyo governor arende ne kontemero kuna ruri batatu bagitikyo bunge nomwe wagitikyo murungamiro ekoro Harambe bas power mnako kiama kya bas kirane kimokire kiringwataniro ya Azimio ikiugitekyo kitetera kinyani kuthiro ikinyokaniro terwa mero nuko ya gitega senate basi tena candidate no ito Jubilee ne baite candidate Egembe South basi tena candidate no ito Jubilee manzariko guntuko ko bazu ito negotiate tombere na jayo kuko kuthia na ndo aviviri ko unte kuona candidate walikuwa gichinjia kinya Southiment ito aliti muno ante kuona ni change tayari bamwe barurije ndine county Nairobi ya kwangerekano Kevin Bahati orokurunga magetekyo bunge rotero Mathare na Macdongo orokurunga rotero Makandara ibereke ne bakethiro begudiro shoka na batikenerete ontobobo Azimio, dear Azimio, do we still want the youth? If we are not wanted, tell us. Tuambieni. Ni kweli ni kama vijana wanagandamizwa. Unaona watu wanateta saa hii ni watu wamekuwa uongozini miaka mingi. George Alado amekuwa hapo 30 years. Amekuwa councillor, amekuwa mayor, amekuwa sasa MP. Kuna Rachel Shebesh alikuwa nominated MP, akakuwa women rep. Sasa ame CAS hapa baada ya kukua political reject. So hao ni watu wataki watu wengine wapya waweze kuongoza Nairobi. Na Sifuna, omba kura polepole. Kuja polepole, sisi wa mama ndio wenye kura. Kuja ututongoze vizuri na usingililie kijana wetu. Shika kijana wetu mkono. Sawa? Kama unataka kura za wana Makadara, shika Mark mkono akuingize na sisi tutakupatia kura. Lakini ukijifanya mjanja utaanguka pungulu pangala na sitafanya. Thanaku kithia kiu kingi ashindana boba Kenya kwanza ibamenere tuntuboro gwitengwataniro ya Azimio eno dictator bobu ingina basheta mushetho jojo barabakiro bakinyuke bakethiro bakinukira kwao pena thingati bao ko antu betu kinya twita kithura none ibobwiri kuona mandictator ya tukweria kureterwa kwa kilasima na dictatorship bo no bo tukwenda kwa kuonwa no lazima twitikirie na inkuromba twinde tubwiri ukata koreana na utongeria bo na project. You know, these people who are being called weaker candidates are young people, they are women, or they are people living with disability. So we don't want to go to that direction. So as Kenya Kwanza, we don't have, and I don't support zoning. Let any candidate run. Muerekera na moro tujo mune jongwataniro ya Azimio igotiri bakone itibi bingi mono kire bunge sho ijere oreanwe okethire kinyo kwanthe ugoro jaja kwethire kinyira muthia no twatumba kwethire thongoza na kurunga maja murunga mikiombe kana independent nyankoro kimarata ja kuringa kura ja kethire ja kuprintiwa nke report Nteto TV kumaja kingine kithoke Nairobi mbita Boniface Mongera. Ngabana wa county ya Thaa Muthomi Njokeru ariene ndethira ketha kiaga na tindete kugambia karibantere cha Tharaka kenda bamuchokera ingi ngabano Muthomi urene ndi wambete kambi ntere cha Tharaka kuthia tene na kiama nkiama ya UDA kwirene ndi kuthira kiura kia gikabo kya kwa ngabana wa county ukire mukondo yo yaile ikiri ndio ngati ya kentere monye cha Tharaka muthenya gwemthe Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomo Njuki Harambe ora kuthingatanite na mbuto yonthe ya kiama kia UDA ara mwecimu wa koroto muthini karangi atirati wa nyuma Tharaka na giti kia governor thaino 2027 Muthomo Njuki achokete kairi
ino ni mbarathi onka itharaka ni mbarathi rungia ino ingi ntuma ile agao omba koiganiria mbarathi na ntuma na nkou okambe uchira tuganieni wiro ru bora bachindana wateni muthomi njoke mbaru tumucokia kaire ta miaciere kenda tumutigira ngai tumwira wenda kithari mwende kwenda waku no 2027 gavana no mia tharaka imo tharaka gugire ndakumeneti umaga ndakwenda no menye ibu oye to twira tharaka yure twambirie witwa Meru kaire Misiri twachoka kaire bako na tuchoka Misiri kaire na hivyo kwenda kuboromba kwa unyenyekevu antu betu ndakumeneti umaga ndakwenda sawa sawa. Njoki akiuria Kariaba gutigiriba kumucokera mairi kinga omba kuthirikiria mirandi kathumba yothi na mbere irarare hakwanjirie gipindi giki kunyuka linga malamu ni mona indi mone mega mujumbe tamu ithatu anande kwa thako ni mujumbe na igwa tamu cire tharaka muiga cire gutamu imwe ni cire yakariro mururagirwa riu Nteto ya kuga thaino bara bakinyite ni twatonyio munthi ru tukaruta watonyia ukaruta wira gutonyia mukuruta wira gutonyia mukuruta kana wira mwegonu gavana wa Tharaka Nithi ni athire miaka yake ko ni athire miaka igana mau mange kama guchoa ni tumukuona magutugira maundu matigo tuko pamoja na kiri kuthiriria Kariba Ntereche matiri manaiti kinyamara kia wagia baruje Njoki na tariretie na ukura thaino muthomu Njoki na thirikari yake twina mibango ya kumwikirira solar panel iria mingi kende ikaringanira kwina mbi kwina riua tukinekire tangi no ntutuko otuko riua ritiringa kenda mbero ya ronje gitathia mutiga uri bambeca imingi uni wira wa thirikari kenda bwe kumi kuthaga jotungata bogi mabomu ire kaunti ino mwana na makomete bai anoga chakuigwa gutibungi muthomu Njoki aruthiteri kumba gwikara na ruti mawira ma ugima wa mwiri gwikarania wega nginya gutuika mwaka miaka 5 gutikoma onu twawira ora Njoki arikite kuthura ta munini wake kire gipindi tuku hata bwana Muisraeli une menye tora we nyamoinge itagwa Jehova munene waita kiripotera Weru TV kumantereche Tharaka ito wa Paul wakabethe Norogo chwa gitikionga bana tiketi ya kiama kia Jubilee kaunti ya Tharaka Nithi Professor Erastus Njoka irwarine nene thirite kimera kiama kathumba ba kiama kia UDA bararwe thirite bakira maira Jubilee ya kiama banende baria bakuma Tharaka baugete bauketi tuare ko gwata Njoka mbaru no ntunwe nende bakona kiono kia kaunti una raporeti Dr. Mzalendo Kibunja na engineer Kagwema go kinyukira na komwata mbaru kenda nende euke wathani wa kaunti u Baba ibamwe ba awati mbaru bangwataniro ya Azimio ndeni ya gichigo bunge kia Tharaka barabari yungirite murwereri gite kia ugavana kaunti ya Tharaka Nithi Professor Erastus Njoka Ntereche chuka kumwawira nebwa kumwata mbaru kirichia chacha kithurano kinene kijite bamwe bago ibarabadha merite kia amani kia Jubilee emunthe kuma kia amani kia UDA aranjoka abaikirite nkobia ya kia maikuko bawata ugeni kuma emunthe na timu na tunayo Nteto watanira tu defect kuma unda to support Professor Njoka no ndo kuona ai mutongoria ora agatuteria Tharaka na ndauma na grupu yakwa yonthe tomba gusupport Professor Njoka bariuga bota mugongo wa Tharaka kwa urumwe ibabangite kuringira kura Professor Erastus Njoka bakiuganwe ari na mibango ya kwagirithia utoro bwago nkuruki bariuga bari wata Njoka mbaru no ntuba kujukia umwe wago twe Daktari Geoffrey Mucheru Kunja ari munini wake baubange bonthe barungi utire muntu ena manifesto ya Professor Njoka na turenda kubwira Professor Njoka noe athukitie mwana wetu ta Weru Kunja na no tumba kuigwa twi Tharaka tumba gutetheka tomo support kire ekuru ngugeira citurutaga biashara cietu cionthe itwanete na twirite wana kuruka agatupa 50 million nikenda tukaomba kuonaga loans nikenda ikomba gututethagia ngugeni cietu ira tukuruta na kinya kinthaka cietu cia bonda naugite ona bwaka banenkera 50 million nikenda
bakomba kwenderithia ngugi ciao bwega. Indi bariuria arwiriri barabangi bagitikia ugavana na murengo wa Azimio tabo Daktari Mzalendo Kibunja wa kiama kia NARC Kenya na Engineer Francis Nyamukagwima wa kiama kia Wiper baitigirie kwiruta rwironi ruru bawate njoka mbaru. Ikenda kura cietigana ndiuga ba step down ba support Professor Njoka nonto wanoka the ground batina popularity. Nkoromba is Excellency President Uhuru Kenyatta nathucie Mzalendo amucoke wara arare kwa museum National Museums of Kenya arabu Kagwima nwe agacererwa gatinde ya County Professor Njoka tika tukubathura Kagwima na Mzalendo pia na nabeto akibamukira Njoka augite ati kuthama kwago gukaringa njeki anene murengo wa Azimio kirichia chacha kithurano kinene kijite guka kwao kugwikira saindi yetu ya Azimio binya nene muno na ninkwenda kumwira niyo munthurite na ningumea mukanthura ngamurutira wira uria mwega ngakuria economy ya guku ngaruta wira wa kuona ciana cietu itekuthie itena mawira ikuona mawira nundu tukarutha industry mingi muno. Ariuga ari na mibango kathumba ya gwikira akariba kaunti ya Tharaka Nithi mbia mubukoni ndute mbeca cia kurutha nasari cia miti nikenda wa muntu abote kubanda miti bale ari mieri 3 ikithira muntu ethirwe aina gya kwendia na ni ngavana nkagura mitinu njioke ni mibandithie ku kauntini nundu kaunti yetu ni kwenda miti mingi muno. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishma. Spika mbunge ya Meru reo guchwa kinyagutwika seneta wa kaunti ya Meru Kaberi Arimba nethirite nindi ya kiringaira murengo wa Azimio ndebe intere cha muthara Kaberi oro guchwa giti kiunende ya muntu kiumbe bakare na MCA wa Nteto ukinyo turibora kinyawe nende wethirite kiringira kia miario ya Kaberi. Spika Kaberi Arimba riro kururete kia seneta wa Meru kithurano nekeiti bawatanirite na MCA muthara kinywa turibo kiri kuambia kariba ntamicho muthara baiba orio bawatambaru buru atongoria bo bakiariria kariwe baringirite ndebe muno murengo yo kisiaja yo Azimio la umoja urunguro Raila Odinga bakiona niliatino kwino batu bwa Mumeru ombere nyabothe ni bararatia uni ombere kuronda ura kidogo lakini bonete ngwichi yakwa na tote kaniria ndebe ampe kipindi kenge kenda ndiria ngwichi onda ndaitete na bado tote kaniria ate anto wa muthara tuna bahati mno tumeantaka kwa waziri na ito kumeake tu waziri renge ni Raila Odinga ana anto ba manto yau ito kuwa twinda turanto muthara turingira Azimio kura Antonio to kumenya ura kwa kara ito kwenda waziri eto munya tibuo to tueren to koeruare waziri ke thikare to etete ato kare akuringa komuringa kura waziri ibana bakaringa munya kura yamboni eni koringa kura munya ni koringa Azimio kura tibuo boteringira Azimio kura Nkuluki toribo na inyelete kuringira ndeve ngavana wa Meru Kraito Murungi na kiama kiawe kiambas oni kiama kia bas na ikurambara kinya gavana wetu Kraito Murungi anto bamuringire na anto bangoira tombere tawitania anto tuida to Azimio. Nkiripotera Weru TV kumatigania East mbita wa Kelvin Kimathi. Nimwe wandi thano chegisio bunge kibore nereonekete nende okucheria monki omunene yo gisiasa wandi amuna bonero merini mathina nkabo muno wagi bwaru egintu nende kirage kionekete kinya kwithira kiretera kariba wandi empara bonene mwanike tonde tinyari kinywa elingonetie na gisio kinende nare arombi baitike KMCA na kudhoja kiroto keguru ria wandi ya ruire rorera kene gechunchi kibiteto na kiamuthia keriboti ya mwanya. Iria imwe cia thina inene wodi-inĩ rwire rwarera nĩ kũrega kũng'ana kwa rũji na itwendete kumenya kuma kĩrĩ baraba kwenda gwita kalembe gĩtĩne ithũgania rĩao igũrũ rĩa kũng'ania rũji rwire rwarera. Tuthithia CBOs kethero iitekecho ketho kuna CBO ya rũji kethero ikaranene kuna CBO ya rũji ketho itutu kuna CBO ya rũji
nikenda at least kinya ruji rura muntu omba kuthora agita magana jaire o mweri nontu nakyo kintu kio theri gitiumba gukariwa. So I'm very sure twathithio na itwaretie na ngavana mbira agampaithi mabingi 11 na turete antu ba irrigation bond nikienda tumba kuthithiria nthiguru etu mapping tumena arithi mabiu bikenjwa kenda ruji rumba thine ruji umba kuthira wirwa rera ito manage ndoje balls ira twina cho for one na ira ingi tukenja twake reserve tanks kana matangi ja kumba ku store ruji ja kimwe kira gitura kugaira antu ruji kia kwa mutani turenda twake binge iguru area cha maturo nara kwina ibari tuchoke to mobilize antu betu twithirwa twina pipe kidogo kinya chia inchi imwe kana inya inchi imwe na nusu tuone ura ruji ru twaro tap kuma gitangine ruiname ki families chietu rukinyenja ruithirwa iruguturi kunja no tukomba ku minimize wastage no turwa rukwina manande na ruiri guntu gukumu rutegwo tutethia muno no tubara beba ruguru bati utetheka so tugakikisha twina a series of them kana twithirwa twina itangi biu kimwe ruguru kingi gatigati kingi bwagaiti kisava antu bakina mabonde na tuba facilitate na njira iria chionthe chiombeka kwithirwa twina pipe cha ku distribute ruji ru bangite ruji rwetu apart from rwa sefa rwethirwe nara rukuma kimen rukethirwa ino ruji rukugauranirwa ku ontura mwanya ethirwa intura reboi ruji rwao rukeja rwi mwanya ethirwa intura rwire ruji rwao rukeja rwi mwanya ethirwa intura etutwa ruji rwao rukeja rwi mwanya ethirwa intura mugae ou kenda twithirwa tutina rumena rokuga angai turagitirwo ruji antu bai bobo tugitira ruji na apart from that bows chiethirwa chieo na chia distributed equally. Bungi na buni wagi bwangu gikiri mbeu mbithi baraba kwirikana kwaga wirigiro uturone. Toba provide na farm input kana intobira bioremi. Kwetho iba kuona fertilizer, bedro iba kuona mbeu ekurima no nto mwithi wa mwira arime itunguru na arua mathabu jau jonthe ogatara kurima gitunguru kinya kwota wana kombore munda tu agure mbeu na mbeu imwe cia 20 3 ndawe kugira na manzau jonthe it is too much for them kwa ura tukwenda kuthithia turenda twina a structured way ekumbithia antu babetu kwithirwa iba kuona farm input at least ekwambiria so the next season muntu akomba kuirungamira wengwa lakini tuka condemn generation ira iku tukiuga ete kwenda kurita ngugi na tutikuba an enabling environment ira kabatongithia iria kugitata kumba gwita ngugi na ingwetikia bakomba guchiandika bongwa woni nkithithia agreement yotonya kiamene kia mbas itwaretie na mheshimiwa Kreto Murungi na ndamwira agreement number 1 thirikari tukethirwa twenio no mwanka mpandikire ana 20 baruirwo rera na ndachoka ndetho ndina uchorana na bathirikari baba ingi muno ja national government itwaretie nabo na bam promise tugachwira na betu ngugi nikenda at least tumba kuthiria thina ira iruirwo rera nontu tugeto ntura tukiandika at least ana bairi bathatu ntura utomba gukiria ntura na ya karabwega oria twina chethi ba mibira twina oge ibau twina ini na talent ingi nyingi lakini tutirona muntu okugwata ana bau mbaru abonia njere kumara nukwana mantu jajau lakini nkabera tabia aja ujo nontu bwao imbije yewe bia maana twina baronando baba ingi baurerete nthiguru twina ba Catherine dereba baba ingi baurerete nthiguru twina ba tugeina Rose Mwando baba ingi lakini egita rere irio rienu na irio murungu arikene youth baruire rwarera na nkiuga youth ntikuga youth yake ni antu baruire rwarera bonde tuone uria tumba gukara nthiguru tugaitethia tukenderea tukethwa twina ruju rwetu rurwega na nandi ni kanyaga kubarira metha o mutongeria aitetere kiri muringi kura waruire rwarera kathunkomi noe project ya mwananchi so tutinda abo itukinyanaira nabo na tukaraniria abo mantu jao na ibaije mbathikagira leonte lejaire manzera koboni mantu jaria sustainable jaria kagitatia chaka tukura kuma thinene tabia no tongeria ndenewe no tongeria bwakwa ntejete kwenganira ite ntejete kwenganira marietwa jamanene antu betu mbejete nonto inkwenda kuona mwana oruire rwarerete theka mbejete nonto inkwenda kuona muciari oruire rwarerete theka
na muyuthi uruire rwarera etetheka ukeja kuthura miaka 5 mutongerio tu ara kuthithiria thaiji kinya kuretera mbeca ria mbeca ciawe indi kuro ringere kithinji no ntuni ntena mbeca ira cia Islamic oretera mbeca Islamic thoi 200 kirim 5 oretera 5 kirim 1000 indi kura uringere kithinji bebyo to magoni pedo ndi best candidate ka uti muntu chambaya uti muntu mbika ira kingenyo no uti muntu mbita mpa reference nawe kisia sandi chako chionde mbita nkaira anto past aratuma present aratore na future na aratuitite because I have to lead by example ogeta kibange inyo abathikira ikarembe o Islamic karembe o no muiro karembe o manifesto e kui karembe anto baruriro rerale wambe ona ndiko zitaki karembe na Nteto chia propaganda thirikari nyo na koti ruguririo nte kuthekwa kana IECC marito ya kiritoa karembe atirareo Ntinyari Kenywa, Weru TV, Ntangurutano chia wodi. Na nikumira kinda tunende tukutatukiona kanyaka kunoka indi ugete kura inchokerete na Nteto ingi. Beta wa medika lenturi. Beta walinda kiome kitonga. Beta wa kathuri murungi. Ndiromba gitike ngabano wa Meru tureto garuru kumiru. Ekoro ayuthi na tubonze ba Meru tugwate nimbaru ikenda tumba kwitira tubeto ba Meru muke. Ndiromba gitike seneta wa Meru kenda mpumba kuleta mbezi nyingi kumanara ya kwa thirikari nene chumba gwitira Meru ngugi na ngaikaria buru uri ikomba gwita ngugi uri ciathiri ni sheria. Ingira Meru kwanza kura tureto garuru kumiru. Urathimo uritingo gibo ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers, acidity, na jangi kathumba na gute side effects. Turiongire Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata Nteto nkuruki, turingire thimu gukurukira number 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest. Kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Yetu sako ni okugwata ogeni kire M-Banking na rano weke muthithu gukurukira pay bill yetu irete na marei nayo ni 512100 na kulita gukurukira thimu uri guntu kunthe inya *691# kire thimu yaku kugwata utungata bwetu kire getu cash itwejanaga motungata tajaja kurita mbesha gutega mbesha ciaku gwikira mbesha kuma kire M-Pesa gwita kire account ya Fosa shares kana gwika muthithu jo retire kwewa mukobo transfer mbesha kuma banki yanku weta ingi kugura airtime na jangi maingi kumenya manto nkoroki aranire natu gukurukira info@yetusako.co.ke kana turingire thimo gukurukira 0111 kana mutandao nejetu www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Jesse urisawa. Yes, bunge irienda antu baba hivi na inkumenya antu baba hithi baba ingi ba South Imenti kuri bo batina ngugi na ndiuga ngaka Youth Art and Innovation Center na ekethireri job center ari antu bageta bakethira ngugi na ara kwina ma computer na internet ugatumira free of charge kenda umba gwitethia uri ugwe mo youth na inkumenya kuri bangi batithomi bo batithomi na barikiri different sectors tukenda bugwatana ke groups kenda through JCR MP tubunenkera mbesa bore youth kwina youth fund irio Uwezo Fund
kenda bugwata na buri babu ija group tubunenkira mbesa bwamberia project bokere jama youth gutego ko mbesa banki kana sako kaili tukabonenkaira mbesa yu bukari aitena profit. That is my agenda for the youths in South Imenti constituency. South Imenti. You want the ultimate entertainment package? Look no further. By renewing your StarTimes subscription today, you get the most comprehensive family entertainment. Simply go to M-Pesa menu, select Lipa na M-Pesa, then pay bill option 585858, followed by your smart card number and bouquet amount. Then enter your PIN and press OK. You can then switch on to NES TV or Pang channel and wait for 5 minutes for channel's activation of your bouquet. For more details, call us on 0719 077 077. Stay tuned for more family entertainment only on StarTimes. Unga nyororo kwa ugali moto keto kwa masonko basi unga ni gani niambie ni gani unga ni gani kama sharaha pia. Mimi ni Bahati. Walinijua kama mtoto wa mama. Siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha ya familia natumia unga wa Raha Premium Kafagara. Noe ngabana ure okurukite kigerio gweta na mbere gutungata Meru mukondo jwaire. Gabana Kiraitu Murungi nethiritwe akirikithia Ngugi Kathumba wathanine bwawe na aria miturire ya Meru igarukite bunene. Meru County to privileged kwithira nya twina ICU as a public hospital. Ndire learn up and down ikigura oxygen na nyuki. Thaino twina oxygen plant ya capacity ya 480 liters per minute. Kana Kiraitu anjukirie na risabu ya unda bidhia masonary. Mimi ni product ya Kiraitu. Nilifanya electrical, nikaenda sasa nafanya Southern Sudan. Atulika nenda na tukaona barabara na tukaona maendeleo yote na mbele yao. Turado tasaroli lava nantiri na tata nantiri okaramba nantiri okakundu kiboyo kemwe. Kile watu tole watu kuranda komba kuona kana roi lakini nikura ile kuona roi ikura makala ikonya sibuengoko kawata ngoko ngeta nkendia nkona mbesa kuto ukoria tumurandi yo araturetere yo amburi yuka tukiria. Gabana Kiraitu Murungi ageretwe akuruka na etikua. Kiraitu Murungi Kiraitu Murungi Kiraitu Murungi Meru. Bueno, tubakuthirite na mbere kuwatanira na batu kinda tuchieto na tuchokera nende Nteto ya ukabire ya kiebani ati agendi Kathumba ibo tutiro chibitare ni achuka nyuma ya ngari irabo kari kumudemba ya Nissan ya kampuni ya Makwan kuringana na ngari ya muntu kiombentere cha kirubia chuka kuringana na mwa kujini ati matatu inendeka ukamatite bunene mwitione ekuruka na arane mwitithio bikibiki edirete kinya kiono kaira cherera. Mutino uragumirite ugoro bwa emunde ntere cha kirubia chuka barabarani ya kuma Meru kuthi Nairobi na gutiga anto Kathumba baguraritwe bothuku. Ngari ino ya matatu ya kampuni ya Makwan irakumite Nairobi ithiete bwa Meru iririkana ati ni guchugagia ukuruka nkari yenge mwendamoni wa muro wanaka rira iringire nkari yenge enini irakuri mustareni wa witi karimagaku kwena matatu ya ni overtake carelessly Kilimani kianaka tuenda mite na gari ule speed then ya overtake na climbing lane towards Chuka town. Then there was another oncoming vehicle ila umete Chuka personal car ila itetio no amua ku overtake because he had the right to use the climbing lane. Wakati sasa nimekaribia niliona matatu ya overtake ya ukele speed mono
ndakinya breki ngicuthira ciocana nona matatu iguru ya ringa thina ya lol ndale bakube ko tuka involved no tole ya happen at about mita te 10 kana 15 meters kuma banda ringo kinya na bikibiki tuona nishani yamba kuluga iguru yacokea tumba maita ta mathatu ugu nebo twatiganiria bikibiki tuli ndakaira ira bana antu mangi maca makiugaga mbu twatiganiria bikibiki au twaca twambira kugucia antu mamara nishani ni mbere nonto nimo tuona ni akanye muno twaca twamba kuraga icicio twamagucia kuringana na baraba ibonerete mutinojo ngari ino ya Mark 1 iriri na rwiro runene mbere ya ekarikariri matatu nira ndugute o mai asfomi nonto oguya ne overtake etarugutetwe ngari utarugutetwe bobo batibu antu 16 bario arito bathatu ibakwegwa utungata cibitari ya rufaa ya Chuka bari na ngurario cha mithemba na mithemba kula na student cha masukuru na makumia kwanza tomwa ku muntu ansini mbia mu muntu ere limenene muno edono tuona ndereba no ara mukanye ko urungu no kwina mangi namo marare aune maguru mangi namo tandereba ara mube bangi ne lonchirulu ari ndieta nonto ne rwetikaga au ara mamie indi atumiri barabara ino ibakuria ndereba ba matatu bathingatagire magwatho ma barabara muno muno ntugo cha kuingwa kana kurugura wa cukuru tiri mbere makua nya ruthanjari ino na sakweno ikaendelea ugu ni tuku request iondolewe irutwe njerani nonto tukuoneka mbere gututhiria ciana cietu nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima nangena kone atinende akaribantura ya mwere na ntura ingoro ande ne Rwegembe Central ibakuthatanekira bakuwa ibetritinende bakithukirwa ni aridi bakenda kubenga miunde no yokenda baridi ontubrane bakuwa makareka yethirite yetuma bakithira kinyaba mwe baita ya uturo na kinyeimira byo bikwithira bikire ya wane ende bethirite bakiromba otethio kendo karwa kumania na ontubu otukwitore ithukiro ni aridi bang'ombe na bako yibaratwirira ni arithi ba ng'ombe ama antu babe wale yitomboro abatare amucebo wanka ende twikite ogwatikire aturi ibantura ya mwere o amwe na ntura iraira kubi na ntere inu na araba kuga ati baithirito bakitharikirwo ani arithi baba kuthungira ntere inu bakienda kurethia amenda yao kintu gira gitimundana ni tuso na ito bakuyotoretheria ng'ombe na nitutoto mabenda gutwarwa akenda barethia ng'ombe ende ibo twikite kinya arithi baba baithukira kira utugo ne kenda bathinambe na kuba makia ne kenda abaitiga menda yao na arithi bana baba ya kurethia sofa tegemeo ya batu turaturi bakathangene itusutu nabo arithi bariro na batwe bakienda kurethia nsoko lazima na were kurisist kana kurieria wabera nsuite buto kuritho ng'ombe bakwa muntu abwitokwa nzosi atiwa muntu abwitokwa ng'ombe a survive ya batora twarie kwaria batwebera batore thirito so batora yeto ikangirinyo kau kauntage mundene alafu yeto imiunda yeto iterie u yatiwa bamba kurethia athangene itonete thina muno ni antu baba ng'ombe onto no tweteri ni bambirire bandu biba kwenda ikiongo ikyo bakwenda na ng'ombe kenda ciona kuria bawende mukuru to mulenge risasi ya kiongo irio yare kuruta kibanga renge na mbuya ingia saiti yeko iro bara matukira baturangitine bawa bamwera mukuru menye kiongo yaku no twakiyira tukithama ko no tukiyira kiongo yaku no ngabuta twingire na ng'ombe be yabambira msende tukuya no twingire na rende tukuya ndaibwa mbambiria baruura ngeti ndaibwa twana turaua ngeti ewe ruura wao baruura baringa risasi baruura ngeti vai kuruura bambiria otema nyumwera miarie kwa yatemwa baluka njire batema na itwambiria kuinga tukiua mbu ogwende akaribantura ino cionthe ibakumeneria utongeria abwa mubunge wa Gembe Central twekuba ikirengo wamwe na mabitha abaokaria nontu bakira bakuga batikuyoja matagaria amarempwe warera baithirito bakiringa ripoti kinya kireitwo obya polisi bakithitanga bura baithirito bakithangikwa na otie matagaria amakojochwa itugoromba thirikari etutetheri nontu kinya ria tukwithia tukiona mathina maingi turona kulukira turi batwe nabo ontu kwithia bena mpara ni bakwenda kuria kulukira antu bau ethera ikabato karibara design ya bato kariba twire kana tha tutino gari tutina gibatwire nonto ito tesegeta bakwana te atu aboya ndio nkuria mweshimi ogiringo ri no te atu ewe agwe ukariba wa ni buriku bato kariti abua inkuromba kuthwa kwe thirikari ngire beyond kirengo president na famiswe kathangene
momwere tu katika hali hatari nonto bware ba ng'ombe ansebe na bunduki unless thirikari tuetegere tukalo Uganda mwanensa ni kwa bunduki ya kawaida. Kumantora ya mwere Gembe Central Betan Class Chabari na nikumira kinteto ya Nicholas Chabari tukutha tukikera gatanta kinteto chietu ni ndioro bweruari ende nyuma kaita katikura tuketha tuchemanakia nonto ba mubango yo garu ya siasa tuketha tukela kia siasa chia county ya Tharaka Nithi na no ethire kinyo yetu machiribia kunende kana kinya kurita maoni yo kukurukira 4031 na tuketha tukela kia yemwe yayo na ketukenda kinya kumenya kithira nima Tharaka Nithi no stronghold okethiro geta kuraya monene to madithi au kare purity Richard na ngetwa PHINEAS IMAANA